Это поселок Кызылкую, неподалеку от Керчи, после депортации переименованный в Ленина. В истории возвращения крымско-татарского народа на родину он примечателен тем, что был одним из центров притяжения для всех, кому удалось вернуться в Крым еще в 60-е годы по вербовке. Но с массовым возвращением народа на полуостров в конце 80-х годов крымские татары столкнулись с бесправием и произволом, который чинили местные руководители. Антикрымско-татарская пропаганда, отказы в продаже жилья и прописки стали причиной многочисленных акций протеста, одна из которых обернулась кровавым избиением со стороны силовиков. Участники этой акции до сих пор вспоминают о ней как о беспрецедентной в своей жестокости. Bazar ertesi rayon inisiyatifini grupa toplanır idi. Onda açıkladık meseleyi. Rayonka bize destek etti. Doğru tanıdı yapan işlerimizi. Da onda ariza yazdık. O vakitki kanuna uydurup yaptık biz her bir şeyi. 10 günün içine haber etmeye kanuna uygun yaptık biz her bir şeyi de. Onun için 11. sentyabr'e çıktı bu iş. Son endiki işte Sadık Ağa'nın evinde o arabada plakatlar yazılı bir şey eti birbirine sorap nasıl plakat yazsak, neler gelişir, nasıl yaraşır bu iş gitti. Son şu arada girdi kapıdan Edem şimdi familiyasını söyleyip olmam endi. Girip ama tez öyle bir kapıdan girgenden kızışıp баллар, она что спецназ привезли, разместили там где-то в школах, где-то там еще. Вот сам Баранчук, а Баранчук в вахте это замначальника УВД Крыма. Я Рамаспек бір кескен адам еді, полковник Баранчук, оны танымаған татар жоқты вахте, адына. Соны енді напаяқ, девам етейік кім олсын, олмасын деп, бір талай деді, етмейік, чүнкім етсек, көтек ашыжақ, яқша ашыжақ, чүнкім Ленин район тегерін четте халқыға да жоқта дегіл. Сон бір талай деді, егешін біз ред етсек, я редім шу яптырмажақ болсақ, бір шақыры алсақ, шықмасын халық деп, ешінегенлер олар, ешінегенлер сон келер, кесер аз олып, у көтегі дәпек ашарлар деп, сон қары алынды олажақ. Мы понимали, что это чревато какими-то, может быть чревато какими-то осложнениями, что люди могут пострадать. Но нам было по 30-35 лет. Мы понимали, что, может быть, этого делать не надо, но когда мы видели при подготовке митинга решимость наших людей, то мы взяли на себя такую ответственность. Devlet güçünü göstermeye istedi. Bayağı asker rayon merkezine toplandı. Etraftaki köyleri 2000 tane asker getirdi derediler, kendileri bile. Ama bizim halk da çok geldiler o günü. Şimdi bu 88. senede. Söylesen onda netice bize yasak. Kim? Bana bunda bizim Kırım'da yasak. Ben birinci varacağım. Bütün halk hakar edi. Aslı umut etmeyen adamlar bile gelip toplaşır ediler. Bu mitinge de pek çok adam geldi. И вот в 14:00 на этой площади перед райисполкомом, под памятником Ленина, спецназ, вооруженный с щитами, с дубинками, напали на митингующих, вернее, объявили 3 минуты, чтобы мы разошлись. Но даже не ждали 3 минут, в течение 1 минуты. Сразу дали команду расчленить митинг, и ОМОНовцы напали на нас. Избивали, женщин за волосы таскали, всех по автобусам загоняли. Acımayıp vurup başladılar. Bala, kadın, hart, yaş demey, spetsnazlar ya pek ordular edi. Mayak Savun diyen köyden bir Rüstem Ağa var edi, Allah rahmet eylesin. Hapskorlu o vakit bir 70 yaşlarına var edi. Simsiyah ettiler onu. Aslı tanılmayacak gibi. Tanılmayacak. Kovkacak halk yok onda. Biz kötekliğe alışkanız. Bizim Özbekistan'da köteklediler, bunda köteklediler. Sever degen batalyonedan o da barıp onların алдынан halk не қарсылық көстермен, ничем оларны көтеклейсіз деп, былайна жерге жатты да көстерді. Мы не сопротивляемся, зачем вы нас избиваете деп.
Сын оға да бұйрық берілгендерге әскерлерге бұл қолларынан тұтып, кіле-кіле әкеттілер. Сын бұл жерде көрділер анау шөплік урнасына, анауларына издеваться етіп, шөплік урнасына отырттылар, анауына урна аударылды. Бұлар ха-ха-ха кілелер. Сын апайы келді, оны қытаға жақ болып, апайын итеділер, анау жерге жатты. Шындай вақия еді. Pek vurdular dedi. Ama gene de halkımız kimse kaçmadı. Kimse saklanmadı. Vurdukları sayın birbirlerine sarılmaya, kol tutmaya, koltuklarına bağlanıp gönül destek verip halk öyleydi. Gönül var idi. Birbirine işanır ediler. Birbirine destek olur ediler. Шықотман бардым да, телефон еттім. Несін, поштаң пенжересі тамам неге қарап тұр еді, улицаға, татарларны көтеклеген улицаға қарап отыр еді. Сын бардым да, Ташкентте едиенің телефонын алдым. Бұндай бақия олай атыр Ленинада. Қайтейік дедім. Сын маға телефон берді де, нау телефоннан бағлан да деді. Бірден айт, включите магнитофон деп. Бірден сын көрген шейін айтып башларсың. Мен де шайттым. Москвада телефон. Бір-екі сәтте Голос Америка қабыл еді. 2-3 сәт өтмеді. Мен айтқан шілеуім енді неттілер. Шайтып дүнияда білді оны. Соны вақытте іч олмаған шей, Қырымда да өлемағанды пек еман көте көрғандылар біздің халқымызда онда Ленинада. Өледа дегілті башқа ерде, я ондан өгіне, ондан сонда өлеші башқа көрмедік біз. Оның қалқыларını ұрып башлағандан соң мұна Садық, Рүстем, Табри бардылар. Нелердің башына прокуратура бар еді Симферопольден, Баранчук, большой фамилиясы, оның қатына люди не сопротивляются, зачем вы их бьете демеге келілер. Сын шерде Баранчук, Костер-Саққа, это лидер, взять его деді, вон в тот автобус. Шетте тұреді бірдане пазик пенжерелері мен қапалға зашторы деділі пенжерелері онда алып кірділер, бесебелі оны яқшы көтекледілер онда. Тогда силовики задержали 47 человек. Как вспоминает Садык Берберов, один из милиционеров долго избивал его в отместку и бил точно в руку. Как сказал правоохранитель, пусть она у тебя отсохнет. Долгое время он пытался добиться справедливости, но безуспешно. Почти всех арестованных отпустили на следующий день, где их уже ждали десятки соотечественников. Birisinin eline karpuz doğranmış abledilem, birisinin eline bir tabak yüzüm, birisi çöbürek, çerenle, ablet çerenle çöbürek hazır bana karşı aç oldun aşayacaksın. Öyle bütün halk hemen sarıp aldı. Öyle şeyleri unutmaya mümkün değil. O benim halkım. Men de şükürler olsun o halkın denize bir tamçısı kadar olduğuma çok razıyım. Çok gururum büyük. Bu milletin bir parçası olduğuma. Конечно, мы не ожидали таких последствий, которые будут. Это было страшное избиение. Если бы мы знали, может быть, мы и не стали бы этого делать. Но нас поразил тот факт, что после вот этих избиений ни один наш соотечественник, ни один крымский татарин не сказал нам, зачем вы нас туда позвали. Власть, они привыкли запугивать народ и думали, что таким образом добьются какого-то результата, но получили совершенно обратный результат. Люди увидели, что сами увидели, что мы, если мы вместе, то нам ничего не страшно. Все следующие митинги проходили практически, почти при полном участии от жителей. Как говорят участники акции, тогда никто не вел дневников, никто не ждал наград и похвал, и жестокость со стороны властей только обострила чувство справедливости, которое вело их вперед в борьбе за возвращение на родину.